Nalazimo se u galeriji Jure Klović. Otvorili smo izložbu novoprimljenih članova HDLU Rijeka. Svake godine primamo nove članove u našu udrugu. Ove godine komisija se sastojala od 3 člana umjetničkog savjeta. To su Andrej Kurtin, Dražen Filipović Pegla i Ana Grubić, dok je sudjelovalo također i 2 povjesničara umjetnosti. To su Nadežda Elezović i Valentina Sablić. Primljeno je 6 članova koji su se danas prezentirali sa svojim radovima, koji su u biti bili na samom prijemu u članstvo. Radovi koji su ovdje zastupljeni su različitih tehnika, tako da najzastupljenije je slikarstvo. Pored toga imamo i fotografiju i keramiku. Umjetnici koji su primljeni su Jisuk Beg, Vlatka Butorac-Malnar, Lana Gržetić, Biserka Lovnički, Lea Maravić i Sandra Polić-Šivković. Članstvo u našoj udruzi predstavlja jedno priznanje u njihovom radu i daje im priliku za još mnoga izlaganja i izložbe, a koristim ovu priliku da im čestitam i poželim dobrodošlicu. Ja sam Sandra Polić-Živković, nekoliko godina unazad intenzivno se bavim fotografijom. Volim slikati prirodu i različite motive u prirodi i tražiti motive zapravo tamo gdje ih neko drugi ne bi vidio. Inače je cijela priča počela od te jedne stijene gdje sam napravila većinu tih radova i onda me to potaknulo zapravo kad god odem u šetnju da nađem nekakav kamen, nekakvu stijenu i tamo tražim te oblike. Priroda je čudesna i u običnim pukotinama i nekakvim različitim površinama neke stijene se nađe milion motiva i oblika. Fotografije radim i crno-bijele i u boji, međutim kod svojih fotografija zapravo ja ne volim naknadno uređivati fotografije. Volim onako skoro pa kako izađu sa fotoaparata, tako ih volim i razviti. Zovem se Biserka Lovnički, dolazim iz Opatije. 3 godine živim u Opatiji, a što se tiče moj dolazak, nadahnulo me more Opatije od davnina i obitelj, jasno. Došla sam iz Karlovca, grada gdje sam rođena, i ovdje sam nastavila sa radom koji je zapravo mene nadahnuo Mediteranom. Arhitektura se isto vidi ovdje, ali meni arhitektura sa likovima. To je moja obsesija da grad bez likova nije grad. Evo, trudit ću se i dalje da radim što više mogu. Ja sam oduševljena što sam došla u galeriju ovu Jure Klovića i što sam primljena komisiji koja me je odabrala. Između ostalog, ja sam jako zadovoljna i zahvalna. Zovem se Lana Gržetić, završila sam akademiju u Rijeci 2019. godine. Bavim se aktom, ali aktom na granici apstrakcije. Uglavnom se bavim ženskim tijelom i istraživanjem ženskog tijela, budući da se bavim pokretom jer plešem balet već jako dugo, tako da ples mi je uvijek neka inspiracija za sve. Apsolutno se bavim ženskim tijelom i osjećam se osnaženo kada se bavim tom temom. Tehnika je jako zanimljiva zato što sve svoje slike radim na podu i moj pas je glavni u tome. Zašto? Jer on pređe preko svih radova sa capicama i to mi upravo donosi sreću jer prođe u neku boju, napravi totalno nešto novo na šta ja nisam navikla. I otvori mi neki drugi pogled, okrenem sliku naopačke, vidim drugu sliku kada ona to napravi. Tako da definitivno je zaslužila biti na ovoj izložbi. I hvala joj puno na tome što mi otvara oči i pomaže u nastajanju svih mojih radova. Ovo je ciklus slika koji je nastao prošle godine. To je jedna kombinirana tehnika
Većina radova je na papiru, međutim nešto dosta slikam inače i na drvetu. To mi je inače omiljena podloga za slikanje jer podnosi jako puno interakcije sa materijalom, što je u stvari ono što me možda najviše fascinira, najviše volim u slikanju. Znači kada slike nastaju vrlo spontano, vrlo intuitivno i kao jedna reakcija na akcija i reakcija, da tako kažem, jedno izmjenjivanje između mene i onoga što se nastaje na platnu i u svakom slučaju doslovno imam osjećaj kao da se te slike meni otkrivaju. Tako da mi je svaka slika jedno novo iskustvo, jedno novo uzbuđenje, da tako kažem, i uvijek sam iznenađena kada osjetim da se počinje rađati ta slika, kad nešto dođe u nastajanje, onda osjetim jedno veliko uzbuđenje, a pritom prođem stvarno faze različitih emotivnih reakcija na ono što se dešava. Tako da kada dođem do nekakvog kraja slike, dođem do nekakvog emotivnog razrješenja, da tako kažem. I tako da mi je svaka slika na svoj način posebna. I u svakoj ima neka moja intencija, namjera s kojom u nju ulazim. Tako da kao da malo po malo upoznajem sebe kroz to.